Moje ime je Amir Hadžić, predsjednik Udruženja građana EcoSol i menadžer na projektu Korišteno jestivo ulje, energetski resurs. Moje ime je Medina Brisrić i ja sam koordinator projektnih aktivnosti na navedenom projektu. Projekat koji implementiramo pod nazivom Korišteno jestivo ulje, energetski resurs se implementira u okviru projekta Misli o prirodi. Projekat Misli o prirodi je trogodišnji projekat koji implementira Centar za promociju civilnog društva Sarajevo, a financijski podržava Švedska. Osnovni cilj ovog projekta jeste povećati utjecaj zaštite okoliša umrežavanjem organizacija civilnog društva, institucija, mladih i medija kako bi zajednički, sinhrono i jako djelovali na nivou lokalne zajednice. Naš projekat Korišteno jestivo ulje, energetski resurs je podržan u sklopu grantova inicijative društvene odgovornosti. Projekat traje 6 mjeseci, odnosno od januara do juna tekuće godine. Projekat realizuje Udruženje građana EcoSol. Korišteno jestivo ulje je vrijedna sirovina za proizvodnju biodizela. Zakonodavstvo Europske unije i dalje povećava obaveze korištenja biogoriva, a fokus stavlja na biogoriva proizvedena iz otpada, u ovom slučaju otpadnog jestivog ulja, jer je energetski doprinose dvostruko više. Kao sirovina za proizvodnju ovog ekološkog goriva koristi se hladno cijeđeno ulje svih vrsta takozvanih biljaka, uljarica. Možete koristiti kako jestive, tako i otpadne sirovine. Danas je u značajan ekonomski i strateški interes proizvodnje. Proizvodnja i primjena biodizelskog goriva vrlo značajna s obzirom na potrebu očuvanja okoliša. Biodizelsko gorivo se uz znanje i potrebnu opremu može proizvoditi u kućnoj radinosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema našim saznanjima, niti jedna kompanija ne otkupljuje korišteno jestivo ulje. Kompanije su jedino obavezne plaćati takse za prikupljeni otpad Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, a same se moraju pobrinuti o njegovom zbrinjavanju. S obzirom na ovu zakonsku regulativu, ogromne količine otpadnog jestivog ulja završavaju umjesto u pogonu za njegovo recikliranje, često i u odvodu. Ovim projektom želimo ponovno aktualizirati sakupljanje korištenog jestivog ulja i njegovu preradu u biodizel, inicirati zakon po kojem će biti obaveza kompanija i restorana da sakupljaju korišteno jestivo ulje. Također želimo istaknuti pozitivne primjere društveno odgovornih kompanija u Tuzlanskom kantonu i Brčkom distriktu. Osnovni cilj projekta je doprinos kompanija, zajednici i građanima na jačanju ekološke svijesti i odgovornosti u rješavanju problema vezanih za okoliš. Ostvarivanje ovog cilja će proizaći iz ostvarivanja posebnih ciljeva, a to su doprinos očuvanju okoliša prikupljanjem korištenog jestivog ulja, jačanja svijesti i odgovornosti o sakupljanju korištenog jestivog ulja i upoznavanje sa načinom njihovog recikliranja, uvođenje prikupljanja korištenog jestivog ulja u zakonsku obavezu kroz federalni plan upravljanja otpadom za period 2022-2027 godina. Pokrenuti proces sakupljanja korištenog jestivog ulja i djelovati na sistem upotrebe istog kao vrijedne sirovine za proizvodnju biodizela. Ostvareni kontakt i uspostavljena saradnja sa društveno odgovornim kompanijama koji sakupljaju korišteno jestivo ulje, sakupljeno 15 tona korištenog jestivog ulja za proizvodnju biodizela, emitovanje edukativno-promotivnih emisija korištenom jestivom ulju za proizvodnju biodizela na televiziji Slon, putem kojim ćemo informirati građane o načinima prikupljanja, mogućnostima recikliranja i upotrebe korištenog jestivog ulja kao korisne sirovine, upoznati relevantne institucije sa problemom neadekvatnog odlaganja korištenog jestivog ulja te predstavljanje primjera dobre prakse i uputiti inicijativu relevantnim institucijama za uvođenje prikupljanja korištenog jestivog ulja u federalni plan upravljanja otpadom od 2022. do 2027. poboljšanje postojećeg pravilnika o gospodarenju otpadnim uljima sa posebnim akcentom na otpadno jestivo ulje. Partner na projektu je kompanija Voćar d.o.o. Gornji Rahić koja zajedno sa Udruženjem građana EcoSol implementira ovaj projekat. Direktni korisnici na projektu su Majevica d.d. Corn Flips Srebrenik kao i restorani Barok i Sezam iz Tuzli. Što se tiče indirektnih korisnika, to su svi uposlenici u navedenim kompanijama, građani Tuzle, Srebrenika, Brčkog distrikta kao i sve kompanije koje budu zainteresovane da se pridruže našem projektu i odluče prikupljati korišteno jestivo ulje. Projektom želimo
kroz pozitivne primjere nekoliko kompanija u našem okruženju početi aktualizirati jedan projekat koji je krenuo još 2009. i doživio je kraj već na samom početku. Smatramo da je sazreo moment ponovnog aktualiziranja sakupljanja korištenog jestivog ulja za proizvodnju biodizela. Raduje nas činjenica da su kompanije Gusto e Sapore, Cornflips Voćar, D.O. Brčko i većina restorana u Tuzli i dalje na svom putu brige i zaštite okolišu, jer sakupljaju korišteno jestivo ulje u koji ćemo uključiti i nove aktere u našoj pozitivnoj priči i istrajati u namjeri da ova vrijedna sirovina, korišteno jestivo ulje, ne odlazi iz naše zemlje u zemlje Europske unije ili što je još pogubnije u odvod. Nastojat ćemo da kompanije koje sakupljaju korišteno jestivo ulje i predaju uglavnom kompanije kao vrijedan energetski resurs iz naše zemlje izvoze u zemlje Europske unije umjesto da ostaju u našoj zemlji i da se proizvodi biodizel. Za sada smo otkrili samo jedno takvo postrojenje koje korišteno jestivo ulje prerađuje u biodizel za svoje potrebe. Želimo da kompanije koje sakupljaju znatne količine korištenog jestivog ulja i instaliraju postrojenje za preradu u biodizel i iskoriste ga za svoje potrebe. Time je cirkularna ili kružna ekonomija o kojoj se sve više priča o nečemu na čemu treba raditi i praktično zaživjela u Tuzlanskom kantonu i šire. Implementacija projekta je osmišljena kroz projektne aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti je upravo snimanje ove emisije. Pored ove emisije pripremit ćemo i snimiti još 3 emisije koje će predstaviti društveno odgovorne kompanije koje će nam prikazati pozitivne primjere sakupljanja korištenog jestivog ulja, koji je njihov značaj te šta za njih predstavlja društveno odgovorna kompanija u Bosni i Hercegovini. Pored predstavljanja u emisijama radit ćemo i prezentacije građanima Tuzle, Srebrenika i Brčkog distrikta. U stvari, to će biti ulične kampanje sa pitanjima građanima da li su čuli za sakupljanje korištenog jestivog ulja, te da li bi oni organizovali sakupljanje korištenog jestivog ulja u svojoj zgradi, ulici, mjesnoj zajednici ili čak gradu. Dio aktivnosti se odnosi na kontaktiranje relevantnih institucija koje mogu utjecati na promjene vezane za odlaganje korištenog jestivog ulja. Do sada smo stupili u kontakt sa Federalnom inspektoricom zaštite okoliša koja je podržala naš rad. Da bi sakupljali korišteno jestivo ulje, potrebni su nam spremnici, pa smo kroz projekat obezbijedili određene kanistere koje ćemo podijeliti svim zainteresovanim za sakupljanje korištenog jestivog ulja. Kao završna aktivnost projekta biti će organizovan okrugli sto pod nazivom Zajedničkim sakupljanjem korištenog jestivog ulja do biogoriva. Na okruglom stolu će se predstaviti kompanije koje učestvuju u projektu, zatim biti predstavljen izvještaj o implementaciji rezultata projekta, a neki od njih su predstavnici Fonda za zaštitu okoliša, Eko život, Federalna inspekcija za okoliš, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite Tuzlanskog kantona, Centar za promociju civilnog društva Sarajevo i sve zainteresovane kompanije. Korištenom jestivom ulju nikako nije mjesto u odvodu, lako je biorazgradivo. Ako završi u okoliš većim količinama, povremeno može onečistiti tlo i ugroziti rast bilja, a u vodi može ugroziti životinjski svijet jer se hvata na dlaku i perje. Istovremeno, ono je vrijedna sirovina jer se reciklirano jestivo ulje može koristiti u proizvodnji biodizela, sapuna, deterdženata, guma, sintetičkih. Imamo pozitivne primjere nekoliko kompanija koje sakupljaju korišteno jestivo ulje i koje nemogućnosti dalje prerade u biodizel su pronašle rješenje u prodaji otpadnog korištenog jestivog ulja kompanijama iz Republike Srpske, ali koja vrijedan resurs izvozi u zemlje Europske unije, umjesto da ostane u našoj zemlji. Umjesto izvoza smatramo da korišteno jestivo ulje možemo prikupljati, a potom i preraditi u biodizel u našoj zemlji i kantonu, koji će se koristiti kao gorivo u saobraćaju, za grijanje, za pogon pumpi, za pranje vozila i sl. Također postoji mogućnost nabavke procesora za proizvodnju biodizela iz korištenog jestivog ulja po vrlo povoljnim cijenama, što bi za kompanije bilo značajno u vrlo teškom trenutku u svijetu kada je cijena energenata dostigla kritični nivo i prijeti nam nestašica. Na ovaj način Bosna i Hercegovina utire put ka održivom ekonomskom oporavku iz COVID krize, koji je dat u smjernicama UNDP-a, identificiranje pionirskih kompanija koje su spremne za tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji, koje će pokazati spremnost za preispitivanje i transformiranje svojih poslovnih modela.
Postoji pravilnik o upravljanju otpadnim uljima kojeg je donio federalni ministar okoliša i turizma. Ovaj pravilnik je stupio na snagu u novembru prošle godine, a počeo se primjenjivati od 1. januara 2022. godine. Međutim, postoji problem sa pravilnikom, jer neke stvari su ostale nedorečene. U pravilniku se kaže da posjednici otpadnih jestivih ulja dužni osigurati da se otpadna jestiva ulja koja nastanu pripremom hrane skupljaju odvojeno od drugog otpada u posebnim spremnicima. Također je navedeno da spremnici za sakupljanje korištenog jestivog ulja moraju biti nepropusni i zatvoreni i nositi oznaku ključnog broja otpadnog jestivog ulja. Ono što nedostaje u ovom pravilniku jeste šta nakon sakupljanja, odnosno kako postupiti sa sakupljenim uljem. Kroz projekat želimo ukazati na ovaj nedostatak i u narednom periodu raditi na proširivanju pravilnika. Trenutno smo u kontaktu sa Federalnom inspektoricom zaštite okoliša koja nam daje savjete, pruža pravnu pomoć, ali i motivira da nastavimo dalje sa radom. U Hrvatskoj od 2006. godine krenulo se sa sakupljanjem otpadnog jestivog ulja kada je stupio na snagu pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima i od tada su obavezi svi koji se bave proizvodnjom od najmanje 20 obroka dnevno i nastankom otpadnog jestivog ulja da sakupljaju isto. Naknada za sakupljanje ovlaštenog sakupljača otpadnih jestivih ulja te godine i za predane količine otpadnih jestivih ulja bila je 0,4 kune po litri. Pozitivan primjer ovakvog rada od oktobra 2017. godine građani nekoliko gradova u Hrvatskoj su krenuli sa sakupljanjem korištenog jestivog ulja u svojim kućanstvima, gdje su sakupljali korišteno jestivo ulje u svojim kućanstvima i odvozili ga do kontejnera na INA-ine benzinske stanice, 30 lokacija, koje se dalje odvozilo u rafineriju Rijeka na dalju preradu u biodizel. U prvih 6 mjeseci prikupljena je tona otpadnog jestivog ulja, a u prve 3 godine prikupljeno je više od 16 tona otpadnog jestivog ulja koje je umjesto odvodu reciklirano i ponovno iskorišteno. U pandemijskoj 2020. zabilježeno je povećanje od 23% u prikupljenim količinama u odnosu na godinu ranije, odnosno sakupljeno je više od 6,8 tona otpadnog jestivog ulja na maloprodajnim mjestima INA-e. Inače, u Hrvatskoj kućanstva stvaraju godišnje 9 miliona litara korištenog jestivog ulja, što bi se moglo i pretpostaviti da ista takva količina umjesto da se preradi u biodizel završi u odvodu. INA Hrvatske je sama pokrenula ovaj projekat i samim tim njen doprinos očuvanju okoliša i tim značajniji i svrstava je u red vrlo odgovornih kompanija po pitanju okoliša i društva uopšte. U Srbiji su još 2017. godine objavili konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje investicija u opremu za preradu uljarica, a cilj i predmet ovog konkursa jesu podizanje tehničko-tehnološke opremljenosti poljoprivrednih gazdinstava na osnovu dodjele bespovratnih sredstava za opremanje opreme za preradu uljarica u biodizel, to jest kupovina procesora za preradu korištenog jestivog ulja i uljarica u biodizel. Također postoji samostalna zanatska radnja koja proizvodi procesore koji se izvoze iz zemlje Evropske unije, čime je put za proizvodnju i korištenje biodizela na ovakav način znatno olakšan. Mi u Bosni i Hercegovini kasnimo za našim susjedima, ali nam njihova pozitivna iskustva mogu pomoći da krenemo i nastali zaostatak prevladamo, što ćemo omogućiti kroz realizaciju našeg projekta. Ovim projektom nastojimo putem društveno odgovornih kompanija, restorana i sl. da istaknemo primjere dobre prakse sakupljanja korištenog jestivog ulja i zbrinjavanja istog. Tom praksom želimo promijeniti stav svih ostalih kojima nije primar sakupljati otpadno jestivo ulje, već ga odlažu u okoliš. Ideja projekta je nastala tako što smo uočili da u Zakonu o upravljanju otpadom i Pravilniku o upravljanju otpadnim uljima Federalnog ministarstva okoliša i turizma ne postoji bliža odrednica o načinu izbrinjavanja korištenog jestivog ulja, što dovodi do zagađenja voda i ostalih površina. Zato, ukoliko ste društveno odgovorna kompanija ili restoran i dio ste dobrog primjera odlaganja ulja ili pak želite time da se bavite, ali ne znate na koji način, pozivamo vas da nas kontaktirate te da istaknemo sve dobro i promijenimo sve loše.